Puspamonta balance no 5 hotels namnani bondo ma khlainai hai ka chama chali nei hai ka chama chali nei Bumagra long live Puspa hai ka chama chali kha we want justice we want justice Puspamonta palace ka 5 star We are saying long live. People with the palace of 5 stars soon to the people. Makanai. Take it to what Jolly night. Justice. No justice, no rest. No justice, no rest. DISF long live. DISF long live. Diprasani इतिहास में हालत बिना क्लाइमानी बंद मत क्लाइने दिप्रसानी इतिहास नो इतिहास बारिश नहीं से अब तो ऐसे नहीं से इसमें तो पुलिस ने भाई तो क्लाइने पर मखनो या कि तो बकतार दोनों ना दिप्रसानी वाला सितांगुला Jolika we want justice we want justice we want justice we want Minister from Tripura State Assembly had announced that Puspamonta Palace no borok 5-star hotel Ramnani bage soy na thangai tongo tai TISF rok angnor noni koinani musungo haise je movement nitye je asanat ye je itihas lai bumanos narak nai hini tini khawa samai chongai phaika जों मानिया जुदि borok dakti khai reconsider khayangke withdraw khayangke sini TISF ni coba sara Tripura sung hor sung sawai tai bus kawa sung khlainai aboni bagai tini sung ontot amse jorano ekta discipline babe sung government thani haino ai sung somoy renai dakti khai borok reconsider khlainani into dakti khai borok withdraw khlainani into haya kai TISF rok bus kangni salo oboni setai ro kotor andolon sung tubi phai tongo government of Dayilum nai ase abon bagai joto sung discipline kai tabok tai 3 minutes sung slogan rema pore sung oroni withdraw khai sung bas awai thanglai nai tai government sung somai renai government dakti ka wan sugai withdraw khlainani into